Ia le so fa pele o tatou ni faolo i sukiriso le o le kalsia pa talo fam fatu lima tuai pa i maulunga stato tunu pele Samoa ia ai na nele pa i maulunga i sunga fa fengai ngam fatua so stovini ia misele tino kiriso ma le ainga le tua e lava le pitua mauai le ta fasol ni asu fatalo fatu pito foi se fatalofa e ta poinga mau na tu amatua no ta poi mai moto malawa fatalofa talofa e tai fale atunu ya mese fan malo ya mese ya fatalofa toi son e fatonu tanto ana leo o le global kingdom ya mese foi tato wanata o le TV10 i Samoa mato fatalofa tu nei vaenga e malo fa stai mo no nanga e langona ya o le fa wo wina fo le nei tato proclame fa wow e le tap sao fo longa fa nganga ya e o nanga ale tato TV le global kingdom ya a wala wa se fa ma si anga fa nganga ya tato te tu fa e le fionga le tu mo di foi la fa malo i sa o no malava so se to vine lava so se ala leo ya malo fatalo fa foi e auto sunga mo le nanga fa malo tau malo foi va e le longona nei vai ngoli lasu ya ola tato tal me fa solo ya e wa se fa nganga mo tato la te ia tato se talo ya mato si lava to faftai la fio le tuo mnuia le tuo leola lo pulele wa mato walfa me ai fanunga le nei taiao mato faftai le tuo wa wala wina ya o mato sta pa i fo i mano watu no ka ngalu le ya ono le fa mo lo tala le ya mato tu fa fa so ya wa si fa malo singa fa nganga mo mato folongo fa nganga mato faftai le whaongaina malwala wina i mato faftai fo i ala leo malata ia i pulenga wanga lue fatas ina ia fasoa le whiaawo leola mato talo ia awa mai alo nganga le tua se upu o la mato fasoa le itai au ia saunoa lau fio whaman malama lui ta waina mato whalaunga ia manuia whafonfonga so mato atunu ya manuia foi o fionga pe a mato tala no foi lava lo vienga tu mal mato fatova ono lo sua foi su mato talo mala o tuene meni ya sa momale pa o vina le foi o nanga le asulua male asulua ya le wa tato yai pel tu si le perulum ta sutas ya ono tatu sabat vali pele ta uol fatu tua pe ona tau faunga ile upule fatu tua tu stala pelu ina ia to fa malo si el fo longa fa nganga ala fatu tua pelu tau fa vai mai anta to mata i fatu tua o a pelu vai antu ya angai mai fatu tua enoka ya anga ya tu anga i mai fatu tua o noa ya sawai se yo mai fatu tua Abramo sa ta tu ya te mi tona ya o fa au wina nei o le fatu tua lava lea o Abramo ya ile mtabu lava lea e peru mtabu sutas a fai pe sufitu suvalu masuiva e fia ya ta fa sol neas o le Untala tafaso testing of Abraham's faith and commitment. O le tofo ina o le fatu tua o ngata leo Abraham ia malona fa maoni le warawina. Mantua tatu tanoa ya Abraham o vai mual ia sa tala no le commitment ia poli calling le tua ya Abraham sa testa le fatu tua. Ya ele tulanga le tu le nu tu le ainga tu de tama e meu ai alu le meu te fasi ele first time la na testa ele tu fe fa tangata le pe mata usta im fai mele mena o ele tu
Ole mana ole tu e fa nga de ola ma ile na planning of wasman we are mo ngat ya tato wa nga ima ya sole na teste le tua e na makua successa na fa fia ina le tua ina ua usi ta ima tali le tangata leo a pero amo ya ori tala masani le tu i tau fa matala mana mana mau mai tato atunu ya ai langona to e mai asi na faso to i fa manatu ya e nga ma ta fo longa fa nganga i veta wina la fa i pesu fitu ele e pelua le non ta upoe sfrutas a su fitu su valuma su riva ya fi fa yese fa sole nei va nga o le aso o le fiafi a fonga le fiong pa ia le tua o le fatu tua no fai taulanga ia per amo ya Isako ina o tofo ina o ia o le na talia foi upu ma folfola ina o ia avatu ma taulanga o lona tali e totas sa feta lai mai le tua ia te ia e vala wina lau whanau ia Isako ua manatu o ia e mawhaia le tua ona toi fatu mai tangata na ie woti lea fo ina ia toi maua mai ai o ia ua whai lea ma fatusa. By faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had received the promises was about to sacrifice his one and only son, even though God has said to him, "It is through Isaac that your offspring will be reckoned." Abraham reasoned that God could raise dead, and figuratively speaking, he did receive Isaac back from dead. Pamanuia telmaile tual fetuwina ona na fionga pawina wa tato fetawina niva engole le afiafi e pero vai atole vai engolo na lua le wa testa ile tua tofo le afo il fatu tua le ni tangata o le telele na il fatu tua ben tato lo il tamana fatu tua no winga e matua tele al fatu tua Abraham arenta to lo te mina ave ai na tu ulo na ai tu on te ma ai tu on tangata ai alu no ya ni fa pu tala na alu tau no ma fa man wi me uma sa yai ma me ta o fengainga na fa lo yai governance ya tele me na fa no ma polo misie le tu le alu le tuunga tuina alu I le nua kanana o ina sa fulfia la le telomia mai le fitu sulu lima tau sanga le matua ai ina ua tau numa fulfia nisio po kalame ma fengenga le tua ua se lau tau sanga lea ua achieve success lea fo le fa moi mai ya e le tua pra amo e te fa manuia ya te oe tu punga mai ya te oe se nu tele so lau whanau e manuia ele la rang e tele whengainga na polo misi le tua tangata leo a pra ampen si le fia tatou a o lea la ua receive le blessing ua achieve le telo mea na polo misi le tua a o lea la ua to e teste le tua second time ua to e tofo ele atua le commitment ma le fatu atua tangata le ile se lau tau sanga dua su lima tau sanga o tau fatalitali ma tau pena ma a lea ua maua le atali a to e testi na le tua pero vai ngata ua le na le afia a mai e foi puia ia pena ta ua tu stale pelu le ta ua le fatu atua ina ia toi la langa ele fatu tua le au fatu tua e pelu ia awani o ese mane tua stick pele faith ole afo ele ole famtananga la ole fatu tua na testa ele tua tangata le ia por commitment na firm success
because e tolu ani mea fia oto whawhaingo fia ta whasoa. E fia tala noa iele whasoa e fia whine. E winga ele mafuanga na laina success ma achieve ma manuia ma tu maure whaifa tangata lea. Ele taimina tofo iele tuana whatu tu. Tofo le fitu sifulu lima tausanga. Na alu e se whaingta achieve ma success ele polomisi. Ele se lauto sanga ato e tes foi ele tu e se le tulang e se fatu tu dengan tele ole Abraham's faith and commitment was firm and success because of his tolura ole memo mo fia lota wa pe mention na fa yupuna sufit because of his heart of obedience ole fatu pole loto sita le afole usita ya le le mtanga no val awo tu ya le la o taunu ikanana o manuia o mowale antali a le fo to testele tu tofo le tu a le la va tu maule fatu le usita e ngatale le ai ma se mea e esse me yeno no usita ele vai ngalo no luole ma le vai ngana ko la ia le foi maile ale ya foi tala ale tua po le vala wina po le tofo ina fa lua le ina ia tu le afo le ainga le la wo if maile le vala le tua Abramo tu lunga ya le mongo te fasino atu ave le tama e o si mai ai le taulanga ia tia wow e se whainga tā o le mea sa tupu i le vala wina o le tangata lea o Abraham i le vala wina ma le tofo ina lona lua. Sometime later God tested Abraham. He said to him, Abraham, take your son whom you love and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains you will tell him about. Wow, my dad told it te le. E se matui o ono le tu inga tofonga. For mai au mai le tamale na. Se lau tau sanga le vana fatali sa pai le antali ai sau le fatonunga le tua. A mai tamana yo limo. O si mai ali tau langa ya cha. Ile malama amal meta o le tau langa yo si. Avele fasioti. Langa tangata masani lo si tau langa. E ave le moe peti, ave le manue osi atono. Ia ale ufonore tu ele se moe, mai le atari. Mai le atari ina peli. Na tu e receiving i mechen Samoa. Ele vai ngofia le tu e ngā tofong. Sei fa pe me foi mai se simia. Look forward, live and fatali. A foi mai le tu mai le tamane na. A mai le tamai to tasile na yodi. Mai ave lunga le fatu fetu blanc. O si mai ai le tabla. O le aso blanc ona do a inga Samoa. O le ase langona ai fo no fa pele tua. Se me o pele le loto. E a se se tato fana. E te mawhai ona whai lea tu lang. E se le tali anga tayo tato loto. Ai ona o le tua na te sila fia. Le te le na whao ngai le melia. Se toi tofu al whatu tua ngata le. Whamtalanga whapupu. O le venta ua maso te mit kene se lusu lua. Whai mo mua tau lusu tase. Na ia i umal whamtalanga. Na nanga lepi oto mai tu stala i penu. Ale kene se lusu lua tasi lusu tase. Lai ta oto al whamtalanga tola o le story lea. O le mea na tofo al whatu tua lea. O pero amo, he humbly accepted and obeyed God's command. Why? Heart of obedience. He humbly accepted. Nafa maulano matali. Even though it hurts him. Uiana tinga. Sano ki nga le to pero. Even though it tinga ay sa usita. Finally, he took his son and took 2 servants and went out to Moriah.
ma naya mo le loto le usita tali le vala au le tu pe ti ngā pe whaingata ai na whai lava e Abrahamo i meten tātou leu whātou tue e whaingo fie e le ma whaina tātou talia ngō fie e tu ai ngā tofu tofonga ai ono le tangata wa a toa le loto i le tua ua firm ua staple ona lofa ma le whātou tua ma le commitment i le tua na ia tali ai ma whaili mea na mana o ai le tua lon tama mai na tuilunga whai atu iana au na to lua ta pena le tātou malanga tātou wo i le maunga mai na ngā i le maunga mo ria ai le i o le maunga ai na whai a na ia mawai e mata ofi au na ia lalo a se i o ai se tātou tilo te mina wala awai tālo whai e lo i lo saura lea tofutofonga wai lo ta uai nā masalo ai ana whai loa e Abrahamo i lana wā saura le mea u whono e le tua a tonu ai e ti ngape una vavao le tina wa tina ia lofa la vai la tofana ai o le tangata wa na te le whai loa ine sis ko lo le tu ia te ia tu lo lunga man ia o le tala umana malama e oto mai le te le o le whatu tua e whainga tāna tofutofong sa mora watu no pele ma le whatu tua tau wha a mai se whi a mo tātou le tua le tāti tāpua ia le tua na te tofu ina lo tā whatu tua na te sila fia ina le mea manuia ai mana o le tua le mea ta o le usi tai tātou usi tai ma whailo no whina ngano mea mo mua lea lena leina success ma manuia le tofonga o apera amo e le tua ona sa ia te ia le fatu o le usi tai heart of obedience po le ase mea o ia te oe mana o mai le tua le neias ma teime o totoio lo wola si la fia le tua mea uma ai mana ia le mea leo le usita e mana o le tua ia ta usita fai lo no fine ngalo ia ta usita ia tali i lona wala awela i le whao la tanga ia ki wisi ile mana o le tua se mea ia ta ua ta jalme mana o le tua le heart of obedience ia maua ta ua le loto le usita e pe whainga tā pe tinga ai ata usita i ma trust le tua ua pape nā foi ona whamaria ina lon whinangaro a ua extend ma ua empower ai lo tā whātutua ki siano pape nā se ata ta momoli mai i le usita i le tangata le e pape nā foi lo tātou walawina a te lo o ele mea mandia lava le ata le mele o le ata le ngai tuai rife mai a Yesu le ngai ngufo e le taimi o le tapenanga o le tafa o le tanga sa fa pena fo i le tua le tama persona e tolu le tua le tama le alo manengang sa plene le tua le fa o le tanga ina wata oto le angsala le lalo lang le se fo le angsala le na plena i le tua le tama le fa o le tanga fa mai na te le i ta o fina lo na alo pele totas ai a fo wa i mai le tama le ta lo fai le Trinity o le tua ta mane anu fatto ate te ane le na futoto ai ke viso il fanue ke te semane ono le separation a ia malon ta malenganga ina ia alu li satau se ta pena al falta le anga le picture le on fenga ngi tua e rifeme fenga ngi fo le e connect me yelo ta falta mal ta service sa mole ne yes o fa pena le fatu le tua o le fatu na lufa ina wanga sala le tangata le na ye testa fa mai tala tu stala pel mai na si ile limo Yesu no va mai su lo toma o te alo e fai lo fina ngalo e se le te le o le fa le tamo mo ile heart of obedience ele ite ena ke viso le fina ngalo non tama man to fa no ke te semana ina ua
ta talo atu lon tama le tali mai lon tama fai atu yon so le tali mai yon so wangu ngule langi a ai ina ua mai lo tomai a fai vesel nei ai a fai le a wol fai lo loto a fai lo filangal hard of obedience a fai sa fatino ke vis e a pero amo lo no usita il vala wina le tua o le ata vole na o sta o Yesu ke viso lo na toma io le alo persone ile toma ina ia alu sa tolu vai o le te leo le effectiveness o lo tafa o lo tanga mau ta langa sala ile ta wol mele le lotto le sta mai le tala Yesu lo tomai a wol fai lo lotto fai do fina ngalo te alu ina ia manuia tatou lona nu tatou nu ese ia au se lu I vole na mo o a fai na ustai tu mau va tu Abrahamo ina ia ave lona tali fa pena foi lo toma le tu toma sa hold lona e lo fa ele pe wita le tu lona toma I lona tali sa ta ofi ngu ile taimia tol fa sinonga maliu ke vis ai sa fa pena na tu leva no sei fa polonga alu lona tali fa pena me le na mai lo tali yosi at langa na alu male sta fa pena lu tato fa tanga na alu ke viso male fa male usi sta e fai le me na mana o lon toma ina ye reliu tino tangata reincarnate became as a sinful man and stood for your behalf and my behalf in order to die and sacrifice to redeem us from the bondage of death. Samoa malawa inga lefiaf to mafa fotas ile ta ua ole ta ulanga le ankevis ai na ta pena ina ya ai pe ole picture le ma fenga tuai na fata no pena fatino e Abrahamo ilona tali yo Isaako Yese mea mana ole tu ya tu oi ave e usita e fai le me manga oi fina ngalo le tu e fa pena foi ona ia to e fa manuia ya to melona luana line success ma achieve ma bless ma manuia le a foi le tofonga al fa tu Abrahamo ele tu o le meta le heart of sacrifice for the sacrificial la ta o fa su lua ele que nesse na ele sul lua a pe a moso temi fai tau heart of sacrifice or heart of sacrificial o le fatto le fai tau langa a pela amor tanga tau tau langa mantua ina wo ese atu ma uro men alwe ina o tau o I karana o inana ia fa o le fata fai tau langa ina wo e kupito to e fo I mai kanana to e faulis fat o tangata e masani fai taulanga fai taulanga e a mai le manu e osi ale taulanga a o leo fonole tu a mai lo watali o le monga o te fasino atu ia te oe a God's desire for Abraham's son Isaac to sacrifice him as a burnt offering was not easy. It deeply hurts him. Ele fai ngofia sa moa ma le au fatu tua le nei wala au ai a sa ia te ia le fatu al faitolanga na tui lunga malu ta pena le fafia ta pena ia me uma ma le afi ma o le ai se ma mo na o le tangata faitolanga a mai le tala le tu stala mai na o la stolu ai atua per amor mamau le mea ona le na iwa va fa tule ia na ona fa talia tule nei sei ma o matam mate ta boy malele lo ya ona nei le lo sara o le o fetala le tu e alo e o se tu ta blanc ia na o ale na la o matam fa pu tala nei ma malama mai ta to a na fesili le onga la le na fesili lo eta mo sa lo ta mai fa auto fa fie ma la fa fesili ma mo e o se ta blanc talo fai si nei al tot si nei to mai titi e le o mana malama e fina ngalo le tu lo to mai le voi lo to mai titi o meta o sacrifice o le mea o si e ta tau na yele ma mo e tau na fasi
ina ia osi ale tau langa mai o tau nule maunga o wha ofu o wha afu fia ta pena ni mea le pula mata sina i tamiti ai ta pena ma le loto mafatia ai tu atu le loto mafatia wa Abraham la e afi lona loto usitai ma lona loto faitau langa la e manatu lava o lona tari o le a osi ale tau langa his faith challenge his faith wa ma leia mai wa tau nu le maunga au fa afu fa fie wa apa tu lo na lima polo le afasioti lo na tali umana fa afu kuku le afi si lo na tali no no vai malima tu lo ngal fata tango lo le nei fi polo le afasioti ya ai wala au mai lo le angelo le tu ko le leo le mai le lang wa tanto le heart of sacrifice fatino uma me to fito blanc le anga o iol tangata masani na osi taula ai talo fai sinei alwal tot fa talo tamai fie melef o fese ma moi sa uni lo le fasioti ai wala Abrahamo so ia le o lo di maltam pasi ngale testing al fatu tua o ingana sila fie le tua o pas le tofto fonga le faifa le na tofo le tua pe mata musu Abraham pe mata reject Abraham lo no manao pe mata tali tua lima ina pa ina wasila sila le tua fatino me uma o ina na iloi sila fie le tua o pasi le test le faifa danga tale a foi pe sila tu le tali so fa mele tu so ia le o no lima le tam o ina na toi fai lo ai le matau tio le tua pule awa le tua na silfia le tua na te tofo ina le fo ile le tangata malona fatu tu alo fai pe yo le ta ua le na o le fatu po le loto fai tau blanc aya lo tanto tua o le ata fo le na rife lo tanto le tua fai tau langa le tua na te talia tau langa lona nu e a mai Israelu tangata fai tau langa e mai le mamoe osi ale tau langa e ufi ai le angsala o le lato taimi tangata ai na usau fenga i fau mai le tua a watu lo walo tali ilia ia mai se mamoe fai ele tau langa pe le tua Israel a o Yesu ke viso lona persona le alo na mai le ngata o ia le fai tau langa a o ia fo ia le mamoe osi ale tau langa talo fai ele aise ila ele aise pona ele aise nang sala afa mai ua a vea ia matangata ang sala ena ia tongi ai atang sala o le te lele na o le alofa o le tua fai tau langa ma sani sila i tau langa ai woi a mailo na tali o le fai tau langa sili e osi ai le tau langa a lea na osi le tau langa na ave lunga le santauro le ke riso leo le tamai ma moia le tua o mai tai e ngu le ise tala le ise ila le ise pon ai na ave osi ai le tau langa leanga sila fia le tua ele ai ase toto o manu em fai on fa mangalo yang sala tengah toto manu sa fa ngal venga ngita eu fiu ai le angsa ai tasi ale tengah ta tau ele ai sang sala tau ona fati ti e ai tang sala ina melo no toto e fa mangalo ai ai tanto te le mal se o fa mau mal se sila mau ale tua ina ia ola le tengah tang sala o mai lo na alo pele to tasi sei fai matama i ma moe e se senga yo taulanga Abraham mal taulanga le tua o taulanga Abraham na ta ofele tua le limo o Abraham mal polo mal le sa un efesiot God hold his hand ta ofele tua wa se fele tama faola le tam ai le tua ele ita ofele tua
lona au ina ia ftoi whaola Iesu Keriso wa fai mata mai ma moe lunga santa mata mai al fanua ke te semane o atu ile fale o famisinonga anga yatu i kalevanio o lunga santa lu ele i tau fia ele tua lona e tau langa tasi a afe na ta pena el Keriso o io le tau langa sili a wa fai mata mai ma moe le tau langa o le ato le taulanga na tapena e le tua ia Abraham o Isaac a le fulfia le whenga ingo fau ia Iesu Keriso a le manuia ai oi manuia tātou nu esi o le ngato le taulanga mo lona nu Israel a ua manuia ai tātou Gentiles wa ai tātou ai whafonga o i loa le nei aso talo fai le tua fai taulanga awa mai lava lo na alo fai mama moe osia le taulang ia ma ngalo tang sala le anga pe a le ai se fa malingi ino le toto o le ai foi se fa mangalongo ang sala le ana le na mai le toto pa ia le tamai ma moe o Iesu Keriso se ta la lanu se fa mama ma se fulu ai tanga sala ina ia maule ama noe ta ua mio tonu ina ai ta ua le whatutua maule ama noe ma ngalo ai tanga sala maule ama noe ta te ulufane ai le ma loma le ole whawa maule ama noe ma futa i ma ia le manuia e whawa wa ai ta to i manuia ia na ta pena le tua e ala ia Iesu Keriso le tamai ma moe mai sa ako e lon tamano tamai fauta le polo ma le afi a o fea se ma moe o se tauranga aia ta ua nu ese ta tau leo fatu tua e le ifesili Iesu po fea la se ma moe tama ma lie ato toa lona loto e sacrifice lona ola e avatu atoa lona tangata e matua famo momoina ai va ai tanto le ata to tilo penta o Isaia le fasingo le mamo e matau tia me Isaia o manua o ia o momo ia o ono poponga o malolo ai tanto ono fa lava e le fa ingofie le tato vai e le fati non le to sa le tua e le ta ofie le tua le lima fita Roma ma tanga tu te awol fasia lo wan fa saul ma moi pe ono fa saul e ola Isaac au le tua le ai fasilia siana le ta ofie le tua lo na ono wa ul tanga tang sala ono tanto ina ia fa malingi pel tot ata tilo le ato te mai ma moi pe ai tu spaia so le talo fai e le fa ingofia dato va ele tino o matua ma sofa tino tolu sfuluiva ta ona fa lava ta oi sei ua manua me u fai tau ina ona ia soaso o momo ia le au le pali o le tu le tau ona au matua matau tia le fatinonga o le reality le na o le tau langa sa ta pena na fa ata mai venga inga tuai ai fa tau nu i venga inga fo le so i forza sa mai ke ta to le fa tu ta no fai se to manatu se awa manu ai le tamai ma mo le ma mo le se pon o le alo le tua o ma sofa o manu o mo ma lepe o ma liu o na wa o tanga tanga sana ai se me mana o le tua ia to ia ta fafta ia taulanga na fai kiris fai sa fafta ma ia ta lia le taulanga na fai kiris wa pauale le taulanga e mangalo ai e pauale le taulanga e sa fanga ta o ta fa tu ia kiris Yesu i lona maliu tanu mia ma lona toitu o ona fa lava ma ona pupunga e le ai ase ma no ta ti sao manuia le lang pe a fai ta te li fa tu ya Yesu ma ona pupunga le tamai ma mo le se pona a wa fa manua ma fa tinga ina ia ma ngalo tang sala o le toto manu fenga in toi ufi ai le sala lona nu matangata a ta to amu ia ta to
wa uma na fai ngā venga a Yesu le toi alanga lava le tama ima moe na osia taulanga le tua mai le tomai fa mangalo ia na le fai lo tomai fai le nei mo o tautu ina tu lo nganga talo fai wa manua o ia ona wa o le tangata san la so la ngona ele taulanga le na tapena na manuia taulanga na le testing al fatu tua Isako e Abraham le tua ona saia te ia le loto o le fai taulanga ia ma ia tato tangata tato te sta ia ke viso le fai taulanga sili o ia o le ma mo na o sel taulanga ia ve tato o nisi e ma fai ona tato faia lona fina ngalo mena e lua lo vali mai al tu stala na leina manuia le fatu tu le testing of faith ona o ya te ia le heart of obedience lua sa ya te ia le heart of sacrificial or sacrifice loto faito blanga ya o le ase mea ya te oi e o se le taulanga te lo o le mele mena e le tu e o se tu e le taulanga o lo loto ma lo vola avelo vola e faito blanga i le tu avelo lo o le al tele tatu pe le al tamau ainga po a meta te mana ave fa malia i le tu e le ai ta san me malia lon finangalo o le ta loto tu ina atu atoa e ala i lo tata lia mal fatu tua i ono poponga ma ta ola fapa ia ina e tu sa male tawa mito no ina ia tatou le fatu tua ia talo fai e le taulanga tu tas ua ta manui ai ma le melo tolu e afo e fata ua i taulanga le sa ko le melo faith. He had a heart of faith. He had a heart of obedience. He had a heart of sacrificial or sacrifice, and also had a heart of faith. Ke le fatu tua mai le taimi le nan tal no ai na yaya mana ta ofia le tua fa mai tangolo le polo le atui fa mai lo male mai ona te pa ele Abraham voi lo atu fa uta le ma moi po ona tua la ve manifo le la afili ona alu le Abraham ma mai le tama ma moi po wo sia le taulangu sui eno natali ona ye fa ngoa le no fuanga o le li ina ia au maia mai tanto le te le fatu sa tes le faith le na si ia ana le tafia le tua e tuia o inana ilo le tua te le fatu tua e wina ti ngamfinta mai le tua wo lo fatu tua you gotta have strong faith ya mele le tua vai kitilo tua ia tui yon tua la vea me yele ma moe a mai ma moe na o se taulang ben fa ya tu ese te le fa tu sa na ina success le manuia le o le to fonga le fa tu Abraham o inana vivi e Abraham mai lo Abraham ese fa ma on le tu le me sa pele ya ia na mana o me le tu me le tu le ai wo lo to avelo watari to yo langa ono watalilia e tupunga mai ai le manu se nu tele sa ko ya Yakopo fana usulurua tupunga mai ele nu tele ma ri tama foi lea e taulo na ngafa so la fana u manuia ese el fama onio le tu en forfolanga sa mo tato tu nu ya ole a fo te lela na fatu tua na pasi il fatu tua e na ua le ta fia le a fo le fao le oti no na tari en ta fia le tua o lo le tua mai u toi va au i fo le angelu Abraham o tau to ya ta o e faia la vale nei mea o e le ta fia lo tari to tas me le o te matua fa manuia ya to si ele te leo fatu tua ua lo ele tua te tele ona ia sa no mai le o te fa manuia ya toi wa mai lo fatu tua le ne ya so la fatu tua la se te leo lo fatu tua ya
Au piki o faifeis. Te lo o le ta whātua tua e fia sila mai ai le tua man tua foi o le tu stala e pelu i a enoka neve mai pe a fai e le se whātua tua e le fia mai le tua. Me lan fia i le tua na tali le tua i Abrahamo i lana tau langa na osi le aso lea ona na fai lo na whātua tua. Na i loa lava Abrahamo e tali le tua a lea fai mai lava ngeru ono lo whātua tua ono lo si tai o te matu waha whamanuia i ate oi. Wa ono whai ngoa lo leo le no whanga leo Moria e le lale ngolme o le li i na ia au maia mana ele ngol no whanga whaman natu ai le maunga leo Moria o le li i na ia au maia ai atu mai foi la i le ata i le taimi o ke riso fai mai le whamtalanga la poto tu spaya o le maunga lava leo Moria o le vaenga foi leo le maunga na maliwa i ke riso na whasa tau loai ke riso i Kalvani a le ngole no fuanga leo o le tua na ia au maia o maia le tua le tama i maa moe e o se le tau langa Abraham au le tua foi na ia au maia Yesu Kristo o le tamai maa moe le eise ila le eise pon ina ia osi e le tau langa e tu tongi ai tanga sala o le tua na ia au maia mana e le ngoa pamanatu ia te oe o ina o vatua lau whao tanga a whena save le tātou mai le anga sala a whena whao la ina i tātou o le tua na ia au maia ia Yesu Kristo o lona persona o le halo na au mai le lalolangi tu ule mamalu le langi au mai le lalolangi se ialu sa tau o le tama i maa moe le ise ila le ise pon o a maa ngalo ai fatu le tangata anga sala whama maa e fo i tau heo yelo faith sa uia ma lau faith e tu i a Kristo le mele le mana o i Kristo o lo ta fatu tua i lo nalo au tatu fatu tua i tanga luenga au tatu fatu tua i material things po ora lava se mea e mautino e tati o i le langi nothing na o le fatu tua lava i a Kristo e mauai lo ta manuia ma e a fo ie e whamania i lona whinanga ai sili on whamanuia ai le tua i ato e sa moa lo watu no pele le fatu tua toi va ai lo fatu tua vena ta oto i ai lo fatu tua a fai wa tali le tua i Abraham whamanuia i Abraham whapena fo i le whamanuia i a tātou e ala le taulanga na fia mai ai ke risolo na alo pele ia tu i ai lo ta fatu tua ina ia mauai e ta ua manuia ma le mea lai wha e a fo i wha umari ta wha soa ne fiafi o le te le mena leina mafua na success le wha tuatua te mina testai o na sa ia Abraham le loto o le ustai sa ia Abraham o le loto whaitaulanga sa ia Abraham o le loto le wha tuatua whala o le mea tau o le blessing whamanianga o inana samarai sai le a fo i whainga taulanga lea o inana mai a tala le whamanianga the angel of the Lord called Abraham I swear myself declares the Lord that because you have done this and have not withheld your son your only son I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand of the seashore. Wow, blessing, rewards. O le whamanu ianga na maua o na ua usitai ma le ta ofi lona. Ne wha mea tala le angelu. Mai wha aua le tua o te tautou. Te matua whatoa tele ina lau whanau. I mete na le covenant mal promisia le fai mai fo le mtanga e pasa la le fanau ale na fitu lima tau zanga e fai promisi de
a lea na o lava se lautou sanga mau le atari a lea fo to se talai mai le au e angelo le tua o te matua fa to te leina le la pe make sense la le me le la no ye le tama ai o le termina mo sa no ai le tua o te matua fa to te leina la fa na e pasa la le fa na o matu tua e le taunto i mo en tomit but ai ono le tua e fa ma onion for lang e teste le tua le fai fortanga le ala o mau le tamo o ono mea la ma fa tau nui na ai le vaenga leo le polo misi po le ko va kamena nta le tua na fai a le o mau le suli i oe sa i le suli mua o le tamo i sama eli mai a ankar a le o le tamo le na mana o ai le tua sa ako le tamo le ele na mana o ena ia manuia le atu punga mai ai ya kopo sawa lava sawa ya ngafatau mai ya ta vita tau mai ya Yesu wa ita to le polo misi man fa maoni le tua ya na folanga o te matua fa to teleina la fana aya e pe yo fe tu le langi e pe yo le one fo yo no ta fa e mau fo ya la fana o foi to o e ita ya ato o la fa na fo e manuia ya tunu umal lang wa e usi sta ilo see the blessing fa manuianga ona le usta ona ole fai ole mena fina ngalo ai le tu o mai ngala na fa o fa ta otto to tonu i maua mai ton le mafu anga na laina chima success ia Abraham le termina testa ia le tu non fa tu fa malia ina ator fina ngalo le tua fa manuia lo le tua ina ua tele mama losi le fa tua o Abraham fa manianga le tua manuia ai a tanto stai ma fai non fina ngalo la yai manuia o ta pena le tua mo tanto tu maile tau langa le na sa wa ke viso o tatou sitai ma tatou whalongo ma tatou whatua le ke viso lea mai ma moe na fasia ua mia ma to e fio le langi to e tauni e fio mai e watu le kalisia mai tatou tumu le tuspa i e blessing wha manu ianga wha le langi lai wha tani mai mo tatou pe a whai tatou te sitai i le whaola tanga pe a whai tatou te whatua pe a whai tatou te fatu tu le taulanga na tapena le tu ele lo na alo Yesu Kristo te le yo famunianga o lai fatani mai mata to kesiano o e o li lium fatu tu ya Kristo o te mai ma mo le tu awane ngalo lai ya te me testa le tu lo fe e te me to fotofo ina ita to i poponga e te me to fotofo ita to i me fenga ta le langa o mai e te me solo mudi e tatou pe a testa lo feifele tua aua e te aluesi aua te whawaiwai e si la fia le tua manuia a pe a ko shru e mau per tatou whatu tua tau i te elo wa inga lo usu e manuia la whatari mai manuia le lang e tino fau le ola fau o le langi fau e le to iaisi oti le to iaisi e tumu le tuspa ia i manuia la whatani mai. Pe a whai tātou tioti o ia ke riso tātou volanga. Tātou whatua tua pe ia te ia o le tau langa na ia ta pena ina. Ia ahi pe te fia maua manuia ia. Sa moa le tunu e te le maua manuia ia le langa. I sau tau tua mani au tau langa mani mea tātou te whai. E tasi ane mea tātou te maua i manuia. O tātou sta ia lea matalia whātua tua ia Yesu Kristo. Ia ma whanau fo wina o tātou olanga. Ma tātou wola whampa ia ina. E le ono nganu wena mita se tas. E lea ia se mea. A ho Yesu aia ne whetalai. O au neo le ala o pumoni ma le ola. E lea alu atu lava se tasi lo tama pe a le ui mai ata. So le tama i maa moe lea. O ia na sau e whaile le lengo tātou ma le tua. Wa mailo na ola. Tu iai lo whatua tua ina. O na a lea.
ona e maua leo manuia pe a o mai leo ti ai mesia le manuia i le ola e whawawakto e whamanatu pea le anga i lua no whanga ta ua pe a tato manuia o le langi manuia pe a whaita e tau te me lea manuia lai whaatali se ori lo watu nu pele mana wainga o le whiau le nā mai le whainga taulanga a le to ina o a pera amo le la va ma lona tua ia e tusa ma lona valawina sa fa manuia ia le tua a le tato manuia so la fa na le sa ware nga fa le manuia ma tato nuis le tato manuia o maua no fa longa tale le mo tato maua le ke viso le tato voi ta wat uni ngata ya tato manuia tato voi fa lo atu le manuia ina ia manuia inis o fai o ta fa so ne fiafi ya God is so faithful in his promise e fa ma oni le tua yan for no wai ngai uso mana tua finele li ya wa ai polo misele tua fa ma oni ale tua lo ta otto i to tonu o lana tu spaia wa polo misi a le na fulfill ya Abrahamo se fulfill mai ile fenga ingo fogo mai ata to pate fatu mutumu wane me uma ya ke viso Yesu o le tua na te fa ma sia intanto le tua na te fa manuia intanto pe a tanto full committed ma obey ya ma usita ilo no finangalo lo wai ngai ya tu le tua lo ta lo to ma le lo to sta ilo no finangalo ila na upu tu ya te ia tanto vola fai taulanga ele tanto vo foto tanto vola to sacrifice le ola me uma ave mo vai se vi inga le tua ma lo tanto fatu tua pi bel fatu tua le to la nga ai ele tu sta le pelu ino fa vai fo langa tangata fatu tua e pelu to foi manana to foi to si tu la fono tanto non fai taia per tome ave mai suma tu la fono ma tu sta la auto to io vai to fatu tu per fatu tu to ia ma fenga vai ya opinion is the key to blessing and success ainga le tua ya ne umis fam talanga al faulena ore lui tauna al famanatu lena le teste le tua lo fatu tua ai ua fa vai mai sol muri ele tem me to foi ta to inventa stick your faith be firm ya ke viso Yesu o ia ole le alo le tua ia le tua le ai ata mai mo le se le swana mai lava se ta pena i ta fa ma lo si fa dan ma tanto pi per fatto tua ia che viso Yesu tu li mata ele manuia le che viso le nau sa une to foi mai si tia la na kalesia ia ai se io me non to sa popo nga te usanga fitu le lang awa te vale tu liman manuia be prepared mo manuia lo fata di mai mo tato manuia tele lau fo lango sa moa ma lau fo lango falenganga ta pasa lau fo lango falenganga il fatu tua ma le usi tai ma le faito la ona mo leo manuia lo fata di mai mo oe ile langi manuia tele tato tunu ya sia tu fau manuia jes manuia foi pulenga tato tropo kingdom ya me se tato tiriten sa mo fa manuia sunga fa fenga me se tato tunu tato fa ile taro le li ma tau tia lava oi le tua fai folfolanga oi le tua e ma lo to fa e te sila fia le tua na ile te ima le lumana ile tua e te sila fia le manuia e te fia fa manuia le tangata e ustai tangata iai le loto fai taulanga tangata iai le fatu tua tangata foi te fina ngalo e te fa manuia fa aftai lau fionga pa ia tau fai loa mai ai mātou le tua lau fina ngalo o e lava le tua le lofa ma le lofa muti wale fa aftai
ila wauna ya Abrahamo lona wala wina ia na amata mea ile tapena ina o lonu se ia o mai ai manuia ia matou nuesele tua whamanuia lau fionga nia le upu manuia inisi mwhai na whaafonga mwhaafonga ma whelu i tau wa i matou tā pena mole manuia aua matou te whatamala ia ua i whai tuto alo to e fia mai matou whaftaile ane fiafi ia o ele tua lau fionga ono lo si wafa i su matou wole ma wala awa tuene amene amene se foi ia ai manuia